Veliki pozdrav svima! U današnjem videu govorit ćemo o ženi i shvatanju ženskog u okviru antike i srednjeg veka. Naime, vidjet ćemo da se pojam žene u pomenutim razdobljima posmatrao na isti onaj način na koji ga vidi i doživljava patrijarhalna zajednica. Međutim, ono što je važno pomenuti jeste da antika u pojam lepog ne uključuje samo taj fizički i estetski moment, već da smatra da je neophodno imati unutrašnje vrline i nešto neuhvatljivo, nedodirljivo, nematerijalno, da bismo mogli da govorimo o nečemu kao lepom. Naime, antika smatra da lepota u sebe uključuje i taj estetski moment, dakle i lepo, ali i dobro. Stoga ćemo se pitati da li Rajka koja se odlučuje za zemaljsko carstvo zaista može da bude posmatrana kao lepa. Ono što će nas također zanimati jeste sam položaj žene u okviru antike i srednjeg veka i vidjet ćemo da se žena tada smatrala nižim bićem. Pisci je neretko opisuju kao biće koje je podređeno muškarcu i čiji je domen bio isključivo određen na kuću i kućne poslove i ona se dakle nije kretala van zidina doma u kome živi. Zanimljivo je spomenuti knjigu Likovi stare Grčke u kojoj između ostalih autora i Giuseppe Cambiano govori o tome da je pol u doba antike bio odlučujući faktor koji je davao vlast i moć muškarcu, a koji je ženu stavljao u podređen položaj. U pomenutoj knjizi on piše o tome na ovaj način. Pol je bio odlučujući u određivanju ko je mogao da postane odrasli građanin u punom smislu. Žene su bile isključene. Naravno, bilo je i nekoliko izuzetaka, naročito u helenističko doba izvan Atine, ali uopšte i po pravilu u Atini žena nije bila integrisana u okvire grada kao građanka, nego kao kći ili supruga građanina. Tek iz helenističkog doba imamo određene vesti da se devojka lično angažuje u bračnom ugovoru s budućim mužem. Inače, ovaj angažman su na sebe preuzimali devojčin otac ili staratelj. Postati odraslima za veći deo grčkih devojaka slobodnog statusa bilo je naznačeno presudnim stupanjem u brak. Također, James Redfield u istoj knjizi o tome piše na ovaj način. Punopravni građani bili su ili svi slobodni odrasli muškarci, u tom slučaju režim je bio demokratski, ili neki od ovih biranih po poreklu ili bogatstvu, ili iz oba razloga, u tom slučaju posredi je oligarhija. U oba slučaja žene, deca i robovi bili su isključeni. Njima je mesto bilo u kući, unutra. Ako nisu obavljali neki posao radi kojeg bi morali da izlaze napolje. Oni su bili članovi domaćinstva, ali ne i grada, ili su to bili samo posredno. Oni su tu svakako pripadali, ali nisu bili članovi društva. Dakle, on govori o tome da su žene, deca i robovi bili isključivo vezani za kuću i kućne poslove i da se njihov glas nije čuo van zidina doma u kojem su i bili. Svi oni naravno podređeni su muškarcu, kao što se i reklo, dakle najpre ocu, a zatim mužu. Ne samo ovi autori, već i nama dobro poznati filozofi Sokrat i Aristotel imali su isto ovakvo mišljenje. Recimo, Sokrat je smatrao da najbolje što žena može da bude jeste da bude muškarac, dok je Aristotel smatrao da su žene inferiorne i da za njih nije politika, javni život i da su one zapravo nekompletni ili deformisani muškarci. Naravno, protiv ovog će se pobuniti žene i feministička teorija o kojoj ćemo svakako u jednom od narednih videa govoriti,
ustaće protiv toga i naravno trudit će se za to da žene imaju pravo glasa, slobodnu volju i da njihov domen i uticaj ne sme i ne može biti isključivo u okviru kuće u kojoj su ipak bile i podređene. Kada je reč o rimskom dobu, vidjet ćemo da je stanje bilo gotovo identično. O tome svedoči i Slađana Milinković u knjizi Stišani glasovi, ženska strana rimske istorije, koja govori o tome da su žene i u ovom periodu bile zaista inferiorne i negde podređene muškarcima. Ona o tome piše ovako. U Periklovoj Atini, 5. vek pre naše ere, društvo strogo muške dominacije upućivalo je ženu u poziciju fiktivne impotencije. Ograničavalo je njeno kretanje na kuću, a obaveze na održavanje domaćinstva i podizanje dece, i to uglavnom od 7. godine deteta, ali je svakako neodrživa pretpostavka da je žena u antičkoj Grčkoj celog života imala položaj i prava deteta. Ono što je zanimljivo jeste da se ženina vrednost potvrđuje tek u onom trenutku kada ona postane majka i da naslednika kući. Njena uloga, najvažnija od svih koje ima, jeste da bude majka i brak se smatrao njenim jedinim pravim postignućem i briga o domaćinstvu jedini posao za koji treba da ima vremena i jedina stvar koja može da je preokupira. Takođe, Slađana Milinković govori o tome na ovaj način. Devojka koju je bilo stalo do sopstvene reputacije i ugleda porodice nije trebalo da bude viđena izvan zidina očeve ili muževljeve kuće. Zapravo, što je manje viđena ili pominjana, to je bila više poštovana njena čistota i vrlina. Dakle, njen položaj bio je poput sluškinje, robinje i cela vlast, sve odluke pripadali su muškarcu i on je zapravo imao vlast nad ženinim životom. Ono što je paradoksalno jeste to što su žene kroz istoriju pokazale izuzetnu sposobnost i hrabrost i ne postoji razlog zbog kojeg bi one bile u toliko strašnom položaju u kojem su bile i to do neretko. O tome se govori na ovaj način. Žene su podržavale i hvalile hrabrost svojih očeva, muževa, braće i sinova. Donosile su vodu i pripremale hranu ratnicima. Hrabro i slobodno govorile kada su muškarci ćutali. Šile odeću, popravljale oružje, štitove i oklope. Darivale lične dragocenosti, sekle svoju kosu da bi se od nje napravila užad za bojne naprave. Previjale ranjene i odnosile ih na sigurno. Podizale uzbunu na prvi znak da neprijatelji dolaze. Skrivale oružje ispod haljina i ogrtača. Nosile tajne poruke u svojim minđušama, spasavale zarobljene, goloruke razdvajale zavađene. Delile vojnicima poklone, suzama i molbama branile gradove, pošto ih muškarci nisu mogli odbraniti oružjem, donosile braniocima streljivo, dizale palisade, kopale jarke, popravljale oštećene gradske bedeme, bacale streljivo sa gradskih zidina, kamenice i crepove sa krovova, vršile smotru vojnih jedinica i ratnih znamenja, dobrovoljno i hrabro išle u rat, svojim rukama zadavale smrtonosne udarce, upravljale ratnim brodovima i zapovedale flotama, nosile kacige, oklope i štitove, vozile ratne dvokolice, išle u korak s kolonama ratnika, jahale konje i gađale iz luka, bile naučene vojevanju i ratnim običajima, gušile pobune koje ni carevi nisu mogli da zaustave, palile opsadne sprave neprijatelja, dočekivale protivnike s mačevima i sekirama u rukama, predvodile vojske u bitkama, kalile se istim tegovima i bile hrabrije od svojih muževa, presuđivale običnim ratnicima i najvećim vojskovođama svog doba.
golim rukama hvatale mačeve neprijatelja i otimale im štitove, imale više autoriteta u vojsci od vojskovođa i u krajnjem očaju ubijale svoje potomstvo i dizale ruke na sebe. Dakle, paradoksalno je to što su žene zaista pokazale veliku snagu, sposobnost i požrtvovanost, a bile su u podređenom položaju. Svetlana Tomin u knjizi Mužastvene žene srpskog srednjeg veka govori o tome da su žene bile smatrane vrednim samo i ukoliko podsjećaju na muškarca i to se označavalo epitetom mužastvena žena. Ona o tome govori na sljedeći način. U vrednosnom sistemu srednjeg veka bilo je veoma rasprostranjeno shvatanje žena kao slabijih i podređenih bića i u biološkom i u duhovnom smislu. One su označavale kao negativna strana u čitavom nizu dihotomija: telo, intelekt, požuda, samodisciplina, pasivnost, aktivnost. U ovakvom kontekstu neretko su u tekstovima crkvenih pisaca predstavljane kao pretnja asketskim težnjama. Negativno prikazivanje žena u književnosti iskazivano je ponekad otvoreno, ponekad nesvesnim izborom jezika i metafora, poput opisivanja greha kao ženskog principa. Na žene se s podozrenjem gledalo kao na osobe koje podstiču blud, u pojedinim životnim fazama smatrane su nečistim, a okarakterisane su i kao slabe i nepouzdane. Ona nastavlja. Pojedini pisci, dakle, smatrali su da su žene slabije i nežnije, ali i da su sposobne da potisnu ove svoje mane i deluju kao muškarci. Biti kao muškarac jeste posebna pohvala za ženu. Dakle, ukoliko je žena uspevala da se negde odvoji od svojih takozvanih mana, ona je smatrana vrednom i to se označavalo epitetom mužastvena. Ono što će nas zanimati jeste, kada sagledamo sve ovo, da li Rajka Radaković može da se smatra vrednom ženom, s obzirom na to da je ona zaista posjedovala mužastvene osobine. Svakako ćemo zaključiti da Rajka Radaković ne bi bila cenjena u doba antike, jer kao što smo rekli, ona nema spoj lepog i dobrog u sebi. Sa druge strane, ona nije predodređena za rad i rađanje u okviru kuće i ona se bavi muškim javnim poslovima, stoga je ljudi u antici i u rimskom vremenu svakako ne bi smatrali poželjnom ženom svoga doba. U srednjem veku, iako je dakle mužastvena, ona posjeduje osobine koje su svakako značajne kada je riječ o poslu, ali sa druge strane vidimo da je te osobine ne dovode do ispunjenja njenih snova i da ona tragično strada. Stoga zaključujemo da dakle od vremena antike do srednjeg veka osobine Rajke Radaković nisu poželjne i da ova žena u tim vremenima ne bi pronašla svoju sreću i da ne bi ostvarila svoje snove. Zainteresovani za Andrićev vodelo i Andrićev lik mogu da se prijave na kanal kako bi i dalje dobijali obaveštenja o videima, a mi se vidimo u nedelju kada čitamo Andrićevu gospođicu. Prijatno svima i vidimo se uskoro.